Assalamualaikum guys, kerja. Salah kemain.
Ditulak ini. Berdua nak. Oh! Wah, ini. Jadi itu. Hah? Berlipat ganda jadi. Kencang dulu. Balik orang kemari. Agak aku bang kena kencang lah. Coba.
Padi masak jagung mopiah guys. Ni padi kita semua nih. Tapi nggak boleh dijual Ini guys. nggak boleh dijual guys. Marah orang nanti guys. Klaim aja cuman.